nibyo igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha bakunzi muryango mugari Africa Infos News. Nongeye kubaha ikaze, nongeye kubashimira, nongeye kubatumira muri izi page z'amakuru yo muri iki gitondo cya tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025. Munyemerere mume ikaze abatara mu muherere impande munyemerere mume ikaze muzamura mu likes yanyu hejuru, mume ikaze mu sharinga mu commentinga. By the way, dukomeze kugenda twibanira muri aya makuru y'ubwino bwisa, amakuru acukumbuye, amakuru yuje ubutasi, politiki, umutekano na diplomasi. Ibi bikomeje kugenda bivugwa impande n'imande. Munyemerere izi page z'amakuru tuzihere mu burasirazuba bwa RDC, hakomeje kugenda havugwa byinshi. Ni mu gihe amwe mu makuru duhabwa n'imboni ku butaka bwa RDC atugezeho ngavuga yuko ngo ingabo za South Africa zigiye kuzamuka mu burasirazuba bwa RDC n'ibitwaro karundura bikomeye cyane. Ni nyuma y'igisibo ndetse n'igihombo gikomeye ndetse n'ikimwaro gikomeye izi ngabo za South Africa zatewe n'inyeshyamba za M23, ngo bivugwa yuko izi ngabo za South Africa zije kwihorera. Ni nyuma y'amasezerano akomeye bagiranye na Felix Tshisekedi y'ubutabarane ndetse no gutabarana hagati y'ibi bihugu mu bijyanye na gisirikare n'imbaraga za gisirikare. Ni byinshi cyane tugenda tugarukaho. Nyemerera ume ikaze ukora like, share, subscribe na comment. Uze kunyemera tunyarukire iminembwe bivugwa yuko inyeshyamba za Red Tabara ndetse n'abarwanyi batwirwaneho basubiranyemo. Ni byinshi cyane tugenda tugarukaho. Ngo ni nyuma y'igihombo gikomeye izi nyeshyamba za Red Tabara n'abarwanyi batwirwaneho bahuriye nacyo mu gace ka Imuriza ndetse na Kakenge muri Sudi Kivu. Ni byinshi cyane tugenda tugaruka. Unyemerere tunyarukire mu ntara ya Tanganyika mu gace ka Karemi bivugwa yuko ingabo za FARDC za RDC zagabye ibitero bikomeye mu gace ka Karemi, ahavugwa yuko ngo hahereye inyeshyamba za M23 zambukiye ku mupaka wa RDC ndetse na Tanzania zirereye muri ako gace ka Karemi. Ngo ni igitero gikomeye cyaguyemo abasirikare b'inyeshyamba za M23 benshi cyane rwose. Turagenda tubigarukaho. Maikaze uzamura likes yawe hejuru, maikaze usharing ukomentinga kugira dukomeze kugenda twibarira muri aya makuru y'ubwino bwisa, amakuru acukumbuye, amakuru y'imbere cyane ku mirongo ku rugamba. Nyemerera ukomeze ugubwe neza. Reka tuze kunyarukira mu gace ka Warikare turebe uko byifashe. Haramutse ituze gusa turakomeza kugenda turebera hamwe nyuma y'ibitero bikomeye byabereye ikakuku muri axe ya Mubi hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za guverinoma FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Uze kunyemera tunyarukire mu mujyi wa Goma. Ibikorwa birakomeje ku isana ry'ikibuga cy'indege hagati y'amasezerano ya M23 ndetse n'ingabo za SADC. Ni amasezerano akomeje ngo kugira ngo izi ngabo za SADC zitahe zive mu burasirazuba bwa RDC. Uze kunyemera tunyarukire mu gace ka Ituri Bunia bivugwa yuko ngo ingabo za UPDF zikomeje kubikiraro inyeshyamba za M23 zambukiraho mu guhungabanya umutekano wo muri kariya gace ka Ituri ndetse muri Bunia. Ni byinshi cyane turakomeza kugenda tugarukaho turebere hamwe uko byifashe impande n'imande mu burasirazuba bwa RDC. Uze kunyemerera dusoreze kuri page ikomeye, ni page iremereye. Felix Tshisekedi akomeje guhamya ndetse no gushimangira ko ngo igihugu cy'u Rwanda gikomeje gukora genocide mu burasirazuba bwa RDC. Ni mu gihe yatangaje ko ngo abasaga miliyoni 10 bahitanwe n'ibitero u Rwanda rwagabye mu burasirazuba bwa RDC. Ibi ni bikomeje gushimangirwa n'uyu Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya RDC, ndetse na bamwe mu bayobozi ba guverinoma ye harimo Therese Mukayikwamba ndetse na Judici Siminwa, bamwe mu bayobozi bakomeye b'iki igihugu cya RDC. Turagenda tubigarukaho. Maikaze isesuye, maikaze uzamura like yawe hejuru, maikaze usharing ukomentinga. By the way, dukomeze kugenda twibanira muri aya makuru bwino bwisa, amakuru acukumbuye, amakuru yizewe, amakuru atohoje atatuye, akomeza kugenda atugeraho gatano uko kandi. Reka izi page z'amakuru tuzihere kuri page ikomeye. Ni amwe mu makuru atugezeho muri uru rukerera rwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mu
mu mwaka w'ibihumbi 2025. Bivugwa yuko ingabo za South Africa zaba zigiye gutera amatako mu burasirazuba bwa RDC nyuma y'igisebo ndetse n'ikimwaro gikomeye batewe n'inyeshyamba za M23. Ni nyuma y'amasezerano akomeye Felix Kilombo Kisekedi Antoine agiranye na Cyril Ramaphosa w'iki gihugu cya South Africa. Ni amasezerano y'ubutabarane hagati y'ibi bihugu, ni amasezerano asa nkayo igihugu cya RDC gifitanye n'amasezerano y'u Burundi. Ni amasezerano agamije kwirukana ndetse no kunetraliza inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa RDC. Rero amwe mu makuru atugezeho kandi yizewe ngo nuko izi ngabo za South Africa ziri kwitegura ndetse ko ngo zigiye kwambukana ibisasu karundura n'ibitwaro karundura biremereye byo kunetiririza izi nyeshyamba za M23. Ngo nuko bivugwa yuko izi ngabo za South Africa zitaje kugarura umutekano mu burasirazuba bwa RDC gusa, ahubwo ngo zije kwihimura ndetse no kwihorera kuri izi nyeshyamba za M23 nyuma y'ibyo zabakoreye ngo ku gisebo gikomeye zabagaragarije ubwo zabirukanaga mu burasirazuba bwa RDC. Namwe mu mapaje bakomeje kugenda tugeraho tukavuga teka tugende tuyagarukaho, namwe mugende musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bivugwa mu burasirazuba bwa RDC. Twitege umuriro ukomeye, twitege urugamba rukomeye mu burasirazuba bwa RDC, niba koko izi ngabo za South Africa zije kwihorera, niba zije gukuraho igisebo zatewe n'izi nyeshyamba za M23. Ni ingabo zije zisanga izindi ngabo za Special Forces z'Ababiligi nazo zageze mu gace Kawarikare. Ni ibitero bikomeye, ni urugamba rukomeye. Bigaragara ko inyeshyamba za M23 zishobora kuba zigiye guhura n'ikihombo gikomeye, zishobora kuba zigiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane ku bitero bigiye kuba byagabwa bikomeye n'izi ngabo za South Africa ndetse n'ingabo z'Ababiligi ndetse n'ingabo za FARDC na wazawaza n'abashingarahe b'Abarundi, dore ko batoroshye bakomeje kugenda bigaragaza mu bitero bikomeye, dore ko M23 ikomeje gutinya ibitero biremereye bikomeje kugenda bigabwa n'izi ngabo z'abashingarahe z'Abarundi. Zariye umwanda, zariye Karungu. M23 yananiwe kwinjira Uvira mu gihe hari ambiskadi ikomeye y'izi ngabo za bashinganahe z'Abarundi zivuga bati ntabwo twatuma mwinjira Uvira, turabizi ibyanyu ko mwinjira Uvira mwakwambuka ni Burundi, turabazi ko na keza kanyu rwose ko muramutse mugeze Burundi mwaduhungabanyiriza umutekano. Niko Ababiligi nako abashinganahe b'Abarundi bakomeje kugenda barinda umutekano, bacunga umutekano muri Sud Kivu. Nyemera tunyarukire kuri mwe muri page ikomeye iremereye ivuga yuko iminembwe inyeshyamba za Red Tabara zirwanya leta y'u Burundi zongeye gusubiranamo n'abarwanyi batwirwaneho mu bitero bikomeye cyane bagabweho mu gace ka Imuriza, bakagakurwamo agace ka Kenge, bakagakurwamo n'ingabo za Wazareno. Ni nyuma y'igihombo gikomeye izi nyeshyamba za Red Tabara n'abarwanyi batwirwaneho bahuriye nacyo mu gace ka Sud Kivu. Ngo rero nuko hari ibyo batigeze bumvikanaho, ubwo ngo bakomeje kugenda baterana amahane ndetse barasanaho bikomeye hagati yabo. Ni igihombo gikomeye ku nyeshyamba za M23 ibyayo imbwa zikomeje kugenda zibirwaniramo. Ni mu gihe Colonel Nanga akomeje guca ukubiri n'izi nyeshyamba za M23 bakomeje kugenda bashwana cyane ngo kubyo badakomeje kugenda bumvikanaho ngo kubijyanye n'iyi politike M23. Ngo ni mu gihe Colonel Nanga yaje muri iyi ntambara ya M23 ngo azi ko aje kuyobora izi nyeshyamba za M23 gusa agasanga Sultani Makenga yarariye umwanda ntacyo yaza ngo amubwira kubijyanye n'inyeshyamba za M23. Rero ngo nuko Colonel Nanga yakoreshejwe nk'igikoresho kugira ngo abe umwe mu bakurura ndetse mu bagumura abayobozi ba RDC ngo babigumura ku buyobozi bwa Felix Kilombo Kisekedi, ndetse ngo yabaye umwe mu bakoresheje abatasi muri guverinoma ya Kinshasa, yabaye umwe mu bagumura bamwe mu bayobozi abasirikare impande n'imande ngo kubera Colonel Nanga. Rero uwo ni wo musada yari akeneweho, rero ngo musada wararangiye, rero ngo ubwo nago agikenewe
mu gisirikare cya M23 nibikomeje kugenda bituruka mu nyeshyamba za M23, ni umwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara muri izi nyeshyamba za M23. Rero murumva ko ni igihombo gikomeye kuba na Red Tabara n'abarwanyi batwirwaneho basubiranyemo muri aka gace ka Minembwe. Ni ibihombo bikomeye, ni ikibazo gikomeye muri izi nyeshyamba za M23. Nyuma tunyarukire mu gace mu ntara ya Tanganyika mu gace ka Karemi bivugwa yuko ingabo za FARDC zagabye igitero kiremereye ahari inyeshyamba za M23 mu gace ka Karemi, ngo bivugwa yuko iki gitero cy'indege yo mu bwoko bwa Sukhoi yazamuwe n'izi ngabo za FARDC haguyemo abasirikare benshi mu gace ka Karemi. Hari inyeshyamba za M23 zambukiye ku mupaka uhuza RDC n'igihugu cya Tanzania. Ni mu gihe bivugwa yuko iki gitero cyaje kugwamo abasirikare benshi b'inyeshyamba za M23, ni mu gihe izi nyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'iya sosiyete y'Abashinwa iherereye mu gace ka Karemi hariya mu mujyi wa Kabimba, ahatunganirizwa isima muri sosiyete y'Abashinwa. Rwose bivugwa yuko ngo iyi sosiyete ikomeje gushyigikira ndetse no gutera inkunga izi nyeshyamba za M23 kwinjira mu bice bigiye bitandukanye mu gace ka Karemi. Ngaho nguko rero nyemera tunyarukire kuri page ikomeye, ni page iremereye ivuga yuko Perezida Felix Kilombo Kisekedi kuri amwe magambo akomeje gutangaza, amwe mu makuru akomeje kugenda atangaza yuko ngo u Rwanda ruri gukora genocide mu burasirazuba bwa RDC. Ni mu gihe yakomeje kugenda atangaza ko ngo abasaga miliyoni 10 bahitanwe n'ibitero u Rwanda rwagabye mu burasirazuba bwa RDC. Ni mu gihe kandi akomeje kugenda atangaza yuko igihugu cy'u Rwanda cyifatanyije n'inyeshyamba za M23 gukomeza guhitana abatari bakeya ndetse no guhohotera imbaga nyamwinshi mu burasirazuba bwa RDC. Rero ngo akomeje guhamagarira amahanga kwita ku kibazo ndetse no kwita kuri genocide ikomeje gukorerwa abakongomani mu burasirazuba bwa RDC. Ibi ni bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa na Perezida Felix Kilombo Kisekedi w'iki gihugu cya RDC, ndetse afatanyije na bamwe mu bayobozi ba guverinoma ye harimo Therese Mukayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu, ndetse na Judith Suminwa. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa muri guverinoma ya RDC, ni byinshi cyane bikomeje kugenda abigarukaho. Nyemera tunyarukire mu gace ka Ituri. Societe civile y'agace ka Ituri ikomeje gutangaza ndetse inatabaza cyane yuko ngo ingabo za UPDF za Uganda zikomeje kuba ikiraro M23 yambukiraho mu kujya guhungabanya umutekano w'abaturage mu gace ka Ituri ndetse na Bunia. Bikomeje gutangazwa na bamwe mu baturage aho bakomeje kugenda abatangaza ko ngo UPDF ikomeje kuba ikiraro cyambukiraho imitwe itwaje intwaro, harimo imitwe nka ADF, ni umutwe urwanya leta ya Uganda, ngo ni mu gihe bari guhangana abaturage benshi bakabigenderamo. Ni mu gihe ngo izi ngabo za UPDF zikomeje kuzenguruka uduce twa Ituri. Rero ngo bityo abaturage bakakomeza kugenda bava mu byabo ku bijyanye n'ibitero bikomeje kugenda bigabwa n'izi ngabo za UPDF ndetse n'imitwe itwaje intwaro iherereye muri aka gace ka Ituri. Nyuma tunyarukire kuri page iremereye, amwe mu masezerano ya SADC y'ingabo za SADC na M23, amasezerano akomeje kugenda akurikizwa yo gusana ikibuga cy'indege cya Goma, ngo kugira ngo izi ngabo za SADC zizahagurukire kuri iki kibuga cy'indege cya Goma. Ni mu gihe bamwe mu basesenguzi mu bijyanye na politike, diplomasi, umutekano bakomeje gusesengura bavuga yuko iki kibuga ari umutego M23 itezwe n'izi ngabo za SADC. Ni mu gihe iki kibuga cy'indege cya Goma kigiye kuba ikiraro kizambukiraho ingabo za guverinoma FARDC ndetse n'izindi ngabo harimo South Africa mu buryo bworoshye ngo rwose. Ni mu gihe inzira zo ku butaka zaramaje kugotwa n'izi nyeshyamba za M23, ingabo za South Africa ndetse n'ingabo za FARDC zitari kuzabona uburyo zinjira muri uyu mujyi wa Goma. Rero ngo iki kibuga nuko kigiye
kuba kimwe mu bibuga bigiye kuba ikiraro kizambutsa izi ngabo za South Africa ndetse n'ingabo za FARDC za guverinoma ya RDC. Izo ni zimwe muri page z'amakuru tuvuga ngo reka tugende tuzigarukaho mugende mumenya byinshi komeje kugenda bivugwa. Ni page z'amakuru abakomeje kugenda tugera hano muri studio za Africa Info News kugira dukomeze kugenda tubagezaho byinshi bikomeje kugenda bitangazwa impande n'imande. Nuko mu gace ka Warikare haramutse ituze nyuma y'imirwano ikomeye mu gace ka Kakuku muri aksi ya Mobi, nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Kuri uyu munsi wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane haramutse ituze, rwose ni ituze rikomeye. Nyemera izi page z'amakuru tuzisubikira hano, nyemera mukore like, share, subscribe na comment kugira dukomeze kugenda twibanira mu makuru y'ubwino bwisa, amakuru acukumbuye, amakuru yizewe akomeza kugenda atambukano kuri Africa Info News. Reka babwate mukomeze guha mukaronka amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe mu mirimo igiye itandukanye mu gihe muherereye.